Abanyamurenge tuzi ikibazo cyabo tuzi ikibazo cyabo tuzi ko nabo bicwa akaga kari muri Goma nabo baragafite bafite ako kaga gahunda rero tugomba kubatabara. Kongeye kubaha ikaze shuti bakunza Mars TV nizere ko muri amahoro muri hose. Reka rero tubaha ikaze mu makuru yacu ya mbere ya hano kuri Mars TV 1. Makuru yacu rero turaza kwibanda murasirazuba bwa Kongo n'ubundi niho hari inkuru nyinshi zitandukanye. Rero Kinshasa bikomeje kugenda bihindura isura mu minembwe mu bibogobogoho ni akamaramaza. Reka mbivuge gutyo ku mugara w'abarundi naho hano muri Goma naho hari amakuru mu gihe muri Uviraho byaho bikomeje kuba agatogo gusa. Munyemero tubari muri amakuru nimujye kure banze kure subscribe niba utarayikora hano kuri Mars TV 1 dore ko ariho twimuriye amakuru yacu. Makuru yacu rero ni yayandi haba yababwira cyangwa se abayabasomerane babandi umva ko nta cyahindutse kinini cyane niyo mpamvu turi kubasa kugira ngo nahanganaho tubane neza kandi tubane koko. So amakuru yacu reka tuyahere hano muri Uvira rero hakomeje kurangwa ubwoba bwishi. Iri joro rishyira ku itariki 9 byari bikomeye cyane. Ni nyuma aho rero umuntu mujye Uvira hakomeje kurundwa cyangwa se koherezwa ingabo nyinshi cyane zije zivuye muri Karemi izindi zikaza zivuye mu mujyi wa Bujumbura zose zikahurira dore ko nijoro baraye bakubitanye n'abazarendo by'umwihariko igikuri cya kivuye Karemi nuko bakozanyaho karahava barasanye ku buryo abazarendo 11 baje kuhagwa mu gihe bamwe basike ba FARDC bageze muri 7 nabo baje kwitaba Imana abandi 21 barakomereka. Ikindi kandi nuko Uvira hari ubwoba bw'ishyane ku buryo ki abamwe mu bayobozi b'ingabo z'abarundi ndetse n'aba FARDC batakibona uko bararamwe no mujyi wa Uvira ahubwo abeshi bamaze kwira bahita bambuka bakajya korera mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura. Rero ni nyuma yuko harangwa umwuka mubi w'intambara nyine hagati ya ino coalition ya leta Kinshasa ndetse na M23. Rero ibi bikaba bituma nyine harangwa ubwo bakuryo ki abayobozi bazino ngabo ndetse n'abandi bayobozi mu nzego zitandukanye za politiki bakoranga mu mujyi wa Uvira batabona uko bararamwe no mujyi wa Uvira ubwo bajya korera mu gihugu cy'u Burundi. Biro bikaba byerekana ko M23 itinyitse cyane kandi ko bayifitiye ubwoba kubera ko badashobora nyine kuba babasha kuhagarara ngo bahangane nayo ahubwo bagahunga bakajya kurara mu mujyi utari wabo. Kindi kandi ubita notable Kaloti wa Miganga umwe mu bafurero biyeguriye M23 ariko mbivuga ko cyangwa se no mukadro wa FC M23 yamaze kuvuga ko ahanga mu Uvira agiye kubera intambara ikomeye cyane nyuma aho nyine M23 manu ibikoresho bikomeye cyane ndetse n'ingabo nyinshi bikaba bigaragara ko hagiye kubera rugamba rukomeye cyane bitewe n'imyiteguro iri ku mande zombi dore ko na leta Kinshasa nayo idasinziriye muri iyi myiteguro kubera ko bakomeje kohereza ingabo nyinshi cyane mu mujyi wa Uvira. Ni itegeko ryatanzwe na Perezida Felix Tshisekedi dore ko yari yavuze ko mu burasirazuba bwa Kongo agomba koherezwa ingabo zigeze ku 60 zo kuza kurwanya izi nyeshyamba za M23 kugira ngo zibakore mu bice byose bafashe birimo mujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Ubu tuvugana rero ibikoresho bikomeye bya gisirikare birimo imbunda zirasa kure ndetse n'imbunda z'imisada zo mu bwoko bw'ama BM ndetse na za mota 120 nyinshi zamaze gushingwa ku mipaka y'u Burundi ku ruhande rw'u Burundi nyine ku butaka bw'u Burundi ariko nyine bazishinga zireba neza muri uno mujyi wa Uvira. Rero notable wa Miganga we yavuze ko uno mujyi ugiye kuramo imirwano ikomeye cyane banza umve audio yabivuzemo ubundi tuze dukomeza n'amakuru yacu. Huyu ni Karoti notable wa Miganga mwana werwindi patanish porte parole wa FC M23 twirwaneo Amedia akasema ya kwamba tulipunguza kuzungumza sana tukipanga kutenda. Nitaka niambie ndugu zangu wa Uvira, nataka niambie ndugu zangu wa Baraka, nataka niambie ndugu zangu wa Minembwe, ukimya wa M23 AFC sio kwamba ni ukimya wa kutaka kuwasumbua wala kuachia kwenye shida ambazo mnaozipitia. Ukimya wetu ni wa viongozi hawataki damu imwangike tena. Ukimya wetu ni wa viongozi hawataki muendelee kunyanyasiwa tena. Ukimya wetu ni wa viongozi hawataki kubembeleza aliyekataa kubembelezwa. Versun tunakuja na ina maana kwamba nilisikia watu walilalamika sana a reseaux sociaux wakitangaza ya kwamba FARDC wamekuja wengi kwa wingi, lakini nitaka niwaambie kwamba hamtutishi wala hamtukumbushi.
Sisi tulijipanga imara miezi 3 iliyopita. Tuko sambamba na tabia yetu sio tabia ya kuzingira kijiji wala mji wala kupiga wala kupora. Tabia yetu ni ya kumrudisha anayenyanyasa raia. Tabia yetu ni ya kumtoa anayepora raia. Tabia yetu ni ya kumuondoa anayegawanya watu. Tabia yetu ni ya kumvunja anayeleta tribalism. Tabia yetu ni ya kumvunjula kabisa yule anayepora mali. Ayo na magambo rero ya notable wa Miganga Kaloti umufrero, umwe mu bafrero kabisa bavugira M23 cyane muri abice bya Sedekivu. Yego nibyo Textion tukura hano mu mujyi mu nyubako ya Tropical Plaza ruguru neza na parking za Shike. Wawitegeye Kigali Universe urahasanga ibikoresho byose bikoreshwa mu rugo, muri business ndetse no mu nganda, kuko dufite stock nini. Niyo mpamvu tugurisha mu kiranguzo. Urahasanga amafuru yotsa imigati, amafuru yotsa inyama neza ya originali, amateleviziyo ya originali, imashini zikora ikawa za konjerateri za originali, amafirigo ya originali ndetse n'imashini zivanga ifarini, amagare, air conditioner, imashini zimesa, kwizine za originali, iminzani komera ndetse na safe zo gukoresha mu rugo no muri banke, n'utundi dukoresho twiza twa originali. Business ndetse n'inganda nimutangweyo. Dukorera mu nyubako ya Tropical Plaza hano mu mujyi wa Kigali ndetse no muri quartier commerciale ahazwi nka Sawasawa, ni ku nyubako ya 4 mu koko kw'iburyo uturutse ku isoko rya Nyarugenge. Ku bundi busobanuro duhamagaye kuri 0780 90 60 44 cyangwa se 0788 24 78 83. Ubundi uhagera nawe ucimaka. Textion yabaye igisubizo kirambye. Mu myaka irenga 15 ikora, Zirumuze ni ikigo cyita ku buzima bw'abantu, aho kibafasha mu kubaha produit ku ndwara zitandukanye. Tubafitiye product z'umwimerere zikomoka ku bimera kandi zizewe. Izi product kandi ziteguye mu buryo bwizewe, aho zibafasha mu bibazo bikurikira: kunoza amabanga y'abashakanye, ku bantu babaswe na amibe zihita zigenda nka nyomberi mu minsi 7 gusa, umwijima, igifu, imitsi, umutwe udakira, igicuri, iprostate, kubura cyangwa guhagarika urubyaro, infection, gukuraho ingaruka zo kwikinisha, diabete, ibibyimba byo mu nda ku bagore, hypertension cyangwa se umuvuduko w'amaraso, gufasha kutavamo kwinda ku bagore n'izindi nyinshi. Zirumuze ikorera hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu mujyi wa Musanze, aho i Kigali wadusanga hano ku Muhima ruguru y'ahahoze isoko rya Caguwa ryasenywe. Iyo uhagaze hano mu marembo y'ibiro by'umurenge wa Muhima, ureba hakurya y'umuhanda ukahita ubona etage ngufi ya grey ifite icyapa kinini cyanditseho Zirumuze. Kuba shaka kudusanga i Kigali, mwaduhamagara kuri nimero zikurikira: 0788 86 32 21 cyangwa se 0722 88 33 221. Naho abifuza kudusanga mu mujyi wa Musanze, dukorera ruguru y'isoko ry'ibiribwa rya Kariyeri, haruguru gato ya Wasake hari icyapa cya Zirumuze. Kubundi busobanuro waduhamagara kuri 0784 34 72 65. Dukora buri munsi uretse ku isabato. Ikitonderwa, abari mu ntara namwe mwashyizwe igorora, kuko tubohereza produit zanyu kuri kuriye, ndetse n'abari mu bihugu by'amahanga tubohereza produit zanyu kuri DHL bikabageraho mu gihe gito cyane. Zirumuze, igisubizo ku bashaka gufashwa mu bibazo by'ubuzima bitandukanye. Reka rero twumve ikiganiro Mars TV yagiranye n'umuvugizi wa M23 Dr Oscar Barinda, atubwira ku bijyanye na gahunda ya Kinshasa ndetse tubwire no ku bijyanye n'u Burundi. Ese koko M23 n'u Burundi bibanye gute? Reka tumwumve Dr Oscar Barinda. Kinshasa no muri Kongo yose nta leta iriho. Nigeze no kubibabwira, sinzi umunyamakuru nagani, nta leta iriho. Urumva rero Goma yarafashwe. Twayigezemo tuje gutabara abaturage. Urabizi ko babicaga buri munsi, bakabaca imitwe, bakabotsa, bakabarya. Urumva tuje kubatabara rero muri Kinshasa abaturage, ariko cyane cyane imbonerakure za Tshisekedi nawe afite imbonerakure zitwa Brigade Speciale, zagiye zitera za ambasade. Urumva kandi zifite ubudahangarwa. Bateye ambasade y'Abanyamerika, ambasade y'u Rwanda yo barayitwitse,
niyo Uganda barayitwitse ndetse niyo Burundi barayitwitse bitangaje byatangaje abantu bose urumva rero nta leta iriho niyo Abafaransa barayitwitse Banyamulenge tuzi ikibazo cyabo tuzi ko nabo bicwa akaga kari muri Goma nabo baragafite bafite ako kaga nibiba ngombwa abo ngabo tugomba kubatabara nabo hari uko bahagaze twirwaneho iba hariya kuko natwe twirwanaho kugira ngo tudashira gahunda rero tugomba kubatabara. Umukuru w'igihugu Burundi yavuze ko ngo nawe yiteguye umuriro ko ugomba kuzamwatakira cyangwa se ugomba kuzamusatira. Ese koko hari gahunda mufite yo kwihimura cyangwa se kwihorera ku Burundi ko twumvishe perezida wabo afite ubwoba bwinshi cyane? Oya ibyo ayo magambo niwe yavuze twebwe gahunda yacu niyo gutabara abakongomani bababaye bicwa buri munsi ibiganiro byaza bikaba ari amahoro bikaba ari amahoro abakongomani tugahura tukaganira tukabona inzira nziza yo kugarura amahoro umutekano ku bantu bose tutavangura. Ituri rero ingabo za Uganda UPDF zikomeje kongera ibikoresho muri teritwari ya Irumu ndetse na Mambasa aho rero bari muri operation Shujaa yo gukomeza guhiga imitwe yitwaje ngo harimo nka ADF ndetse n'abazarendo bakorera muri za Rubero na Beni muri teritwari ya Beni nyine hanga muri Kivu y'Amajyaruguru. Twigire wareka rero M23 asubije inyuma ibitero bya FARDC ndetse n'ingabo za Babirigi harimo n'abarundi namaze kumenya ko nari n'abarundi boherejwe hanga muri za Warikare. Ni imirwano yabaye ejo ku itariki 8 muri teritwari ya Warikare. FARDC rero abarundi ababirigi ndetse na wazalendo bari bateye M23 mu bice bya Fungura Mera ndetse na Katobi muri groupement ya Kisimba rero ni muri Agisemeti kugenda ukagera muri Pinga. Imirwano rero yari komeye yaje kugira amasaha 5 biza kuranya M23 nyine isubije inyuma kino gitero cya FARDC dore ko hanapfuye bamwe mu wazalendo baguye mwini mirwano ariko imibare yabo ikaba itaramenyekana. Tujye muri Sake rero abantu bitwaje imbunda bishe umugabo ndetse n'umwana we w'umuhungu mu ijoro ryo ku itariki 8 nyine ubwo rero hari mu masaha 4 babasanze mu rugo iwabo barabarasa hari mu karere ka Malehe hanga muri Sake. Makuru avuga yuko nyuma yaho bahise basubira mu ishyamba rya Parke y'Ibirunga banyuze muri Agise Kimuka. Iyi parike rero ikaba yiganjemo cyane za FDLR rero na wazalendo dore ko bakihishemo ari benshi cyane. Naho rero mu mujyi wa Goma uyu munsi ku itariki 9 byagaragaye ko M23 atangiye gushyira za kamera zicunga umutekano ku mihanda rero hano mu mujyi wa Goma nyine ku marompoe agiye atandukanye mu mujyi wa Goma ndetse no ku masite agiye atandukanye M23 agiye hashyira za kamera zicunga umutekano ibikaba byishimiwe n'abaturage ngo bishi bikaba bigiye guca akavuyo ndetse na zawazando zijyaga zihisha zikaza kwica abantu. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwo bwatangaje ko hafi n'umupaka muto wa Petite Barriere hagiye kuzura ububiko bw'ibicuruzwa buhwanye na miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo bubiko bukaba bwitezweho kuzagira umumaro kubera ko buzajya bubika ibicuruzwa neza kandi n'ibyangirike. Kinshasa rero ibintu byakomeye Kinshasa byakomeye ndababwiza ukuri ko Kinshasa byahinduye isura mu gihe General Christian Chiwewe Songesa wabaye chef d'état-major ejo bundi rwose asimbuwe na Jules Wilambwe Bwanza. Rero ubu tuvugana General Major Chiwewe Christian Chiwewe yamaze gutabwa muri yombe hamwe na General Major Maurice Nyembo n'abandi bakoneri bagize muri batatu batawe muri yombi. Rero ni byabaye ku mugoroba weje ku itariki 8 nibwo GL yafashe Christian Chiwewe Songesa General nyine hamwe na Lieutenant Colonel Adelalo Miza babajyana kubafungira ku CNS. Nyuma yaho hahise hafatwa na General Major Maurice Nyembo nawe ajyanwa ku CNS. Impamvu rero y'ifungwa ryabo niramenyekana gusa General Chiwewe Songesa muribuka yuko yigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo nyine za Kongo akagenda ashinzwa ibyaha byinshi birimo no kunyereza amafaranga y'abagagenewe kurokita ingabo za Kongo ndetse no kugura ibikoresho byo kujya kurwanya M23. General Major Maurice Nyembo wigeze kuba directeur wa cabinet ya chef d'état-major ya Chiwewe. Ikindi kandi nuko General Maurice Nyembo yigeze no kuba umuyobozi w'ingabo za zone ya 3 muri Kongo nyine
ikindi kandi akomoka muri Katanga ari naho Kabila nawe akomoka. Uyu we biroroshye kuba umuntu yavuga ko yaba ari kuzira kuba akomoka mu bice bya Joseph Kabila. Ikishasa rero byakaze abandi bajenali nyine bakomeye bakaba bafunzwe na Felix Tshisekedi. Dukomeze n'amakuru mu minembwe mu bibogobogo haravugwa amakuru y'abasore b'abanyamurenge bari gushishikarizwa kwiyunga kuri Gumino iyobowe na Alexis Nyamusaraba. Iyi Gumino rikorana na Wazalendo bo kwa generali ngo niba ari Karoji. Ikindi kandi bakaba bahabwa amategeko na General Masunzu Pacifique. Ni mu buryo bwo gucamo ibice rero twirwaneho ndetse n'abanyamurenge. Amakuru avuga yuko hari n'abasore bakagara bavuye hanze ya Kongo mu bihugu bigiye bitandukanye bagahabwa amafaranga na General Masunzu maze bakaba baraje kwiyunga kuri Gumino. Rero ahanga mu bibogobogo ngo rwose niho training ziri kubera kandi abasore besha abanyamurenge ngo bari kuzitabira. Rero ni uburyo bwo gucamo ibice abanyamurenge kugira ngo nyine baze barwanye twirwaneho na M23 birakomeye cyane. Naho Igoma ho muri quartier Keshero abantu bitwaje imbunda bishu umotari batwara moto yiwe bitya gahinda dore mighty ngiye murambo uragaragara mu makuru yi Burundi ho ngo haje indwara mbi cyane iri kwica abaturage. Amakuru dukesha SOS Media. Rero ikindi nuko muri Uganda ndi kubona Kayine Rugaba Muhozi yakomeje kuvuga byinshi bitandukanye ku bijyanye na Operation Shujaa iri kubera muri Kongo. U Rwanda rwanenze bikomeye igitangazamakuru cya BBC nyuma aho gikomeje guha uruvugiro abarwanyi ba FDL basize bakoresheje jenoside mu Rwanda 1994. U Rwanda rwagaragaje ko igitangazamakuru cy'abongereza cya BBC gikomeje gushishikariza ndetse no kwamamaza umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abasize bakoresheje jenoside mu Rwanda. Rero nibyatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe aho yakoresheje urubuga rwa X agira ati ntabwo byari bikwiye ko iki kigo cy'Ubwongereza gishinzwe cy'amakuru nyine gishinzwe itangazamakuru gikomeye cyakwiye kuba giha uruvugiro izi nyeshyamba umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse ukaba n'umutwe w'abajenosideri. Mbara ku Rwanda rutugeza rwishimira ibiri gukorwa n'ikinyamakuru cy'Abongereza cya BBC. Ni majoro w'umurundi nyine no majoro w'umurundi yandiko ni foto y'idisi akiri muto urabona ko yakiri muto. Irucuro FDL zishe umuyobozi w'ibanze notable wa Kibirizi ni mu gitero cyagabwe mu ijoro rya 6 rishyira ku ya 7 nibwo FDL zaje mu karere ka Kibingu muri Axe Kibirizi nuko zitwara umuyobozi w'akarere zijya kumwica mu ishyamba. Murambo yiwe rero wabonetse ejo tariki ya 8 nyakwigendero yitwa notable Kagundu Stanislas. Impamvu ngo nuko akorana M23 muri Kibirizi. Muri Kibirizi kandi rero hakaba hakomeje kubera ibitero bikomeye cyane bya FDLR dore ko ari mu ndiri yazo. Kibirizi kabiri muri groupement Mutanda ndetse kamisheferiye ya Bwito. Intumwa za M23 zamaze kugera idoha mu biganiro. Minembwe rero mutabare byakomeye tidori tangazo ryatwirwa naho rivuga uko ingabo z'abarundi ndetse na FARDC na Wazalendo na FDLR ngo zabazengurutse mu Minembwe kandi ngo bakaba bafite drone ziri guhagurukira Bujumbura ngo nazo zikaba ziri kwirwa zizenguruka mu kirere cya Minembwe. Rero abo Minembwe bari gutabaza kubera ko ingabo z'abarundi FDL ndetse na FARDC zamaze kubaguta no kubazenguruka nyine hose. Muri Rucuroho rero FDLR ngo bahawe imyenda ngisa neza nka M23 ni muri gahunda rero yo gukora ibikorwa by'ubwicanyi n'urugomo kugira ngo babyitirire M23. Ni imyenda rero ngo yaturutse muri Warikare maze irazibagiraho bari muri Rucuro kugira ngo bajye bakora ibikorwa bibi by'urugomo no kwica abantu bityo ngo babyitirire M23 no kugira ngo abaturage nyine bajye babona kare M23 bikoze bityo bakomeze kwanga M23 no kuyamagana. Ngayo gukoresha tubakunza Mars TV munye metodo 10 cyangwa amakuru yacu ya mbere tuzaguruka amakuru yacu ya kabiri ni mujye kure ni ku mugoroba. Yego nibyo Tection tukura hano mu mujyi mu nyubako ya Tropical Plaza ruguru neza na parking za Chic
witegeye Kigali Universe. Urahasanga ibikoresho byose bikoreshwa mu rugo, muri business ndetse no mu nganda, kuko dufite stock nini. Niyo mpamvu tugurisha mu kiranguzo. Urahasanga amafuru yotsa imigati, amafuru yotsa inyama neza ya originali, amateleviziyo ya originali, imashini zikora ikawa za konjerateri za originali, amafirigo ya originali ndetse n'imashini zivanga ifarini. Hari amagare, air conditioner, imashini zimesa, kwizine za originali, iminzani ikomera ndetse na safe zo gukoresha mu rugo no muri banke, n'utundi dukoresho twiza twa originali. Business ndetse n'inganda nimutangweyo. Dukorera mu nyubako ya Tropical Plaza hano mu mujyi wa Kigali ndetse no muri quartier commerciale ahazwi nka Sawasawa, ni ku nyubako ya 4 mu koko kw'iburyo uturutse ku isoko rya Nyarugenge. Ku bundi busobanuro duhamagaye kuri 0780 90 60 44 cyangwa se 0788 24 78 83, ubundi uhagera nawe ucimaka. Traction yabaye igisubizo kirambye.